دونك الزول في اللون أكون أرجو هذا اللي ماكش الطوح. دونك شطوح كان هاد نفذو كان سيون كوماسي سيون Voilà, juste ça pour vous dire qu'actuellement aussi, je suis traité de chef des terroristes. Voici ma bombe atomique. هذا تسجل. Voilà, juste ça pour vous dire qu'actuellement aussi, je suis traité de chef des terroristes. Voici ma bombe atomique. هات لا بومب اتوميك الماك. ميرسي. Alors, en Taquis, Seguin, Zara, les gardes frontières turcs affichent des photos de certains migrants algériens qui ont été arrêtés à l'intérieur du territoire grec et déportés en Turquie par le fleuve. Alors, انت غادي نوصل ناخذ من هكايا غنوثني يوصل هذا لانه يوصل حاجه نظن لا تصور ما كان رشنا مسكين وجه هانس بكين بوندا لا تركيا بوندا لا وجه البوندا الاسباني فيلم كذاب ضيق. تسوى هذا الحال ما تسوى ذاك الشغل مما عليك تاخذهم حصل هذا الشخص ذا شو سناخذ من هكاكيا على لقب الكذاب المميز. يمتلك القدرة على الكذب لساعات طويلة دون توقف. مو كذاب ضيم. حصل هذا الشخص على لقب الكذاب المميز. يمتلك القدرة على الكذب لساعات طويلة دون توقف. مو كذاب ضيم. حصل هذا الشخص على لقب فاكي بود البريون كذاب ثاني بوسيد سيت بول تبون il a eu le plus grand prix زي سمورس بود البريون وكذاب انا امشي لعنيك ثروي اي غر يرقل الغاشي اصلا يرقل الغاشي هذا الجزائر الجديدة دخلت كوزينتيك تاعهم مسكين تاكيد الجزائر الجديدة هاد نرنو يوصل حاجة نيغ فريمون عجبية مليح فهميون النيغ إريك زمور إلاق هاد يو قاتي اون بون نوفيل أوسي لاساسين هاكي يتندعي لنا جاي يموت لاساسين نزار ديسيدي اون تري بون نوفيل بور نو توس. Voilà, l'assassin est mort.
مثلا داعي النعجة. دونك سي اون بون نوفيل. الناس دي انتك ساكي مثلا سلكن ديون وقشيش ديون وقشيش سلكنتي ديال البحر. ما تخافش ما كان والو. ليه ما دير والو واه كيما راك واه. صاي بو عبد اللطيف هاتلك الجمله ديالي هاتلك قول ديالي هاتلك ديالي هاتلك شدوا من هذه ايوا هيا عاونونا يا جماعه هيا محي طلع شد روح ورا صحابك كاين صحابك وين راك خارج وين راك خارج هاتي خاوفنا الناس مساكين راهي تموت. شحال اللي متاو من وقتاش راك في الماء من وقتاش راك في البحر شحال عندكم اللي خرجتوا اليوم روح طلعوا زيد التكاغا كاين صحابو كاين ناس بوح لا ما كان والو صاي. صحابك ماتوا هذا هي بلادنا الناس راهي تموت. شوفوا هذا مثل هذا شنو يقدرون ورشنا هذا شو يقدرون كوك ورشنا. وي عندنا قتي يوث النظام اشكيت تيقيلها سلام ماير. Respectez uniquement la liberté. Respectez Madame. la liberté. Nous sommes en France. Liberté, égalité, fraternité, monsieur Zemmour. Respectez uniquement la liberté. Respectez Madame. la femme que je suis. Mais pas le foulard que je porte. Juste la Alors enlevez-le si ce foulard n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate à ce moment-là. Et je l'enlève sans vous voulez. Mais moi aussi, je Mais la cravate n'est pas un air. La cravate, madame, la cravate. Enlevez votre cravate, j'enlève mon titre. Alors, allons-y. Très bien. Et je signale que la cravate n'est pas un élément religieux. Et que donc elle ne signale rien de la religion. Le foulard non plus. Allez-y, madame. Le foulard, c'est la foi, c'est ce qu'on porte en nous. Non, Éric Zemmour, c'est l'injonction religieuse. Ce n'est pas la foi. Est-ce que madame. vous enlevez votre En islam, foulard, j'attends madame toujours que vous enleviez mon foulard. Allez-y. Allez-y, je vous en prie. Et vous allez me respecter pour autant? Mais bien sûr. D'accord. Donc, tissu ou pas tissu, c'est le respect qu'on cherche. Mais c'est une évidence. On est d'accord. On est d'accord. La liberté. Non, vous Donc, n'êtes je madame. choisis de le il y a- porter, je choisis de le retirer. C'est faux, madame. Donc, on va rien m'imposer. que ce Madame, soit vous vous savez- ou quelqu'un d'autre. Laissons-la retirer. Laissons-la retirer. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre. Personne ne m'imposera quoi que Je ce vous soit. en prie, mais je Je vous en- décide. Allez-y. Il faut bien l'entendre. hein. et vous décidez. Je décide de l'enlever. Et vous décidez d'enlever. Très bien. Voilà. Très bien, Voilà. madame. Non, vous l'enlevez pas là. Voilà. Voilà, très bien. Alors Voilà, très bien. Alors Eh ben, vous voyez, là, vous respectez la laïcité. Non, Si, je madame. me respecte Non, moi-même. non, je me madame. respecte Non, madame. moi-même. Il y a Sachez antipathie. une chose, sachez une chose. Le foulard ne fait pas la religion. Non, le foulard ne fait pas la religion. Je suis d'accord avec vous. Comme votre cravate, ça vous donne pas plus d'intelligence. Absolument d'accord. On est d'accord. Donc voilà. Mais ça n'a rien à Il voir. faut respecter. Est-ce qu'aujourd'hui, son foulard, là, maintenant vous avez enlevé le foulard à la demande d'Éric Zemmour. Ah non, pas à la demande. Pas à la demande. Non, mais enfin, c'est Non, un non, échange, non, non, c'est non. un échange. Vous avez décidé de le retirer, je suis d'accord. Est-ce que vous sentez différente, son foulard? Bah alors pourquoi vous le Pourquoi mettez? vous en portez un? Parce que j'ai décidé de le porter. C'est parce faux, que madame. c'est ma foi, monsieur. Non, Éric Zemmour, le fait qu'elle ait enlevé son Voyez. foulard, ça prouve Mais je que reste- c'est une femme libre. Mais, Mais oui. mes chers madame, je vous Oui ou ré- non? Mais oui, bien sûr, c'est très bien. Je vous remercie. Ce que je veux dire, vous voyez, vous le remettez. Bien sûr. Mais je vous en prie. Moi, je vous répète, ce n'est pas un signe religieux. Ce n'est pas un signe religieux. Non. Même le foulard. Si. Non. Bah, c'est pourquoi vous le mettez alors. Vous voyez. Puisque vous dites que c'est la Vous avez foi, juste vu la madame. Vous avez juste vu mes cheveux en plus. vous êtes- Sinon, c'est la même madame, personne que vous vous avez en face de contredisez. vous, monsieur Vous Zemmour. vous contredisez. Vous avez la même personne en Madame, face de vous. vous Vous contredisez. avez vu, je n'ai pas Attendez. Si vous ne laissez pas parler, on ne peut pas discuter. Et après, j'ai une question à vous poser, Éric Zemmour. Vous vous contredisez. Vous dites que c'est un acte de liberté. Ah oui, et hein, après, vous dites que ce n'est
pas un signe religieux. Il faudrait savoir pourquoi vous le mettez si ce n'est pas un signe religieux. C'est évidemment un signe religieux. Non. Et c'est évidemment écrit dans le Coran. Et vous respectez le Coran. Vous n'êtes pas libre parce qu'en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. Juste, Ça veut dire attendez, on va essayer d'avancer un petit peu. l'islam. On va essayer d'avancer. Attendez, je vous donne Merci, la parole madame. dans un instant. السنة حد حلو في اللك حاجة الأمطار كمية الأمطار اللي المفروض تجي في الشهر جات في 10 دقائق أكثر من هذا حاجة ما على بالك واش فيها البحر فاضي دونك البحر والسماء لا إله إلا الله محمد رسول الله. ايوا ما La liberté, nous sommes en France. Liberté, égalité, fraternité, monsieur Zemmour. دونك شو كثر زين كان إذن بوي غاساكي هاكي عن تشيس حاول الجزائر الجديدة حاول تنوضي مفروحك واد حاول. السلام عليكم. رانا هنا في درارية ما بين درارية وباب حسن كارثة راك تشوف بعينك. عندنا انا لقينا هنا كاين واحد مفقود حتى الان الطوموبيل تاعو لقيناها بصح هو ما لقيناش. وعندنا زوج طوموبيلات واحد جبدها الواد لنا ديافا مشيري مولاها صبناه وحتى الان كاينه كروسه مازال ما لقيناهاش. وكاين واحد المراه ملقاوها هنا في تحت في الواد التحتاني بأمريكا ثاني تاع ملقاوها. زيد غاشي سي لو بوبل اللي تروحون تسكورين لي طاواكي لي طا الجيريان تاكي لا نوفيل الجيري اتسكرد فلاس نواكي او نقارها لما كان ما يسلك يكون والعرض لما كان ما يسلك يكون ذاك قد يقول بو لانستون وما ولاش ذا شو دي قيمنا ناس ما سوالي العاصمه لا كابيتال هات ولاش ذا شو الا واش شو زندي قران فوالا ذاك كان اسم راون دينير دونك اون بون نوفيل لاساسان الزار مثلا داعي النعجة مازال تروحون يون انظر شات سنولفون فلاس ديغنت اسفرن هكا عامين عاشو اسفرن هكا عامين لكن يخدمني بوتفريقة لكن يخدمني يقايد لكن يخدمنا نوع تنومي تاوند الوقت يسنا فوالا سنمرثن ولا كل يوم حد حنو في اللون جوست شي طحكة هكا بين يضرون بين يضرانا الكل يوم سنمرثن ون أحد حنو في اللون أرسل مديس.